Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 121212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze kumeze neza ku majwi cinyese kuri mic za zo mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry muri kumwe na Silva. Uno munsi ndabazaniye inkuru itarigera ishika na cyane ku yandi ma televiziyo ngaha anye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni match yahuje Inter Miami hamwe na Atlanta United aho bavuye ibitsindo 4-0 na cyane rero ikintu cyari muri iyo match na cyane yuko hagaragayemwo umwana wa DJ Khaled icyamamare na cyane gisanzwe kizi kuva muri the best music ku mugabane w'Iburayi. Niko muriko muravyibonera yari neza nyine DJ Khaled yahatswe gusara na cyane nko muriko muravyibonera umwana wewe nawe nyine yahatswe kurira. Ibandisi n'abamenyesha makuru bari benshi baje kwirabira uyu mugabo DJ Khaled cyanye se na Lionel Messi aho yarasanzwe afashe umwana nkuko muko murabona ngaho ku mafoto bage bari fotoza na cyane n'icyamamare cyabikoze ari we David Beckham n'abandi bagiye batandukanye aho byaramunezero na cyane kuri DJ Khaled aho yashoboye guhura n'umwana wa Messi ahura n'umwana wa DJ Khaled kugira bashobore kwinjirana mu kibuga. Match byagenze gute? Match byari bitsindo 4-0 bwa Miami yashoboye gutsinda Atlanta United. Byari umunezero na cyane ku ruhande rw'umwana wa DJ Khaled hamwe na DJ Khaled nawe nyine yari umunezero na cyane kuba yarabonanye na Lionel Messi bagashobora kuvuga ati reka twifotozanye n'ivyamamare bigiye bitandukanye, kuko iyo match yari yagategano yari yiteza abantu benshi kwezaho na Messi yashoboye gufata decision agashobora kuza arasinyira na cyane imipira neza na neza. Murazi yuko nimba umuririmbyi ashoboye kugusinyira ku mupira wiwe cyane se akagusinyira sinyatire gusa igugwa amafaranga atagira uko angana, na cyane yuko navyo nyene abantu benshi cyane bashoboye kugenda bifotozanya na DJ Khaled, ndetse yuko nawe nyene ubwiwe ari cyamamare na Messi ubwiwe akaba icyamamare. Byari ibintu bitegomwe ndibaza igituma abamenyesha makuru cyane se abasanzwe dusangiye akazi kamwe ka YouTube badashobora kuvuga ati reka iyi nkuru tuyitangaze, kubera yuko ni inkuru iba itarashika hasi, ni inkuru iba itegerezwa kuvugwa na cyane yuko umwana wa DJ Khaled sinzi uburyo yiyumva, sinzi uburyo yarameze, kuko byaragaragara neza ko umunezero wa murenze DJ Khaled nawe nyene kwari uko nyene neza na neza kugezaho yibagiye wali na cyane yibagiwe icyari nk'umuririmbyi akomeye cyane se umu DJ akomeye kuva muri the best music mu ruhande rw'Uburaya, na cyane yuko korana n'abaririmbyi benshi cyane mwamenye benshi gose nabari hana n'abandi bose bagiye batandukanye. Urumva yuko nawe nyene atari umuntu asanzwe kugezaho yiyibagiwe icyari nawe nyene agasanga ariko aragenda avuza induru mu bantu, kandi bivanye n'iki n'umunezero umwana wiwe yashoboye guhura na Lionel Messi, na cyane yuko bashoboye kumutwara mu kibuga umwana we yaramarira. Byari ibintu biteye igomwe aho DJ Khaled yashoboye kwifotozanya na Messi nkuko murabibona ngaho, ashobora kwifotozanya na David Beckham akaba ari umukinyi wa filme, akaba ari umukinyi w'umupira wa kera, na cyane yuko byari biteye igomwe. Kuri mwanya nkavuga ati jewe nka Silva reka ndabereke aka kantu ndetse munakirabire uburyo byari bimeze n'uburyo byari biteye igomwe. Ciao hari kuri Tarisisi Hope Ministry ku majwi yari Silva.
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.